Hatiri gaja uthite na mbere na kwirorera Kiheo TV na njira nyanda ndukuto uria tukuharireirie na ndire wika no iri turateithania na memereke na njira ya ciiko nake etagwo Lorina Wambui njitagwo Francis Wairura na turambirira na riboti ciigie uteti. Mwandiki munene wa kiama kia UDA guku bururi-ini na niwe Hassan Omar riu ni athite na mbere na gukorwo agiukirira mutongoria wa kiama kia DCP na niwe Rigathi Gachagua kumana na miario iria akoretwo akiaria guku bururi-ini igi thuguri ya maguta undume na gukorwo akiruta thirikari mahitia. Kuringana na Hassan uria warite ari kure mwena uria wa Gicua-ini oho no athite na mbere na gukorwo akiorota muno mubunge wa kuria Kiharu Ndindi Nyoro uria nake akoretwo ari muharine wa mbere gukorwo akiaria thuguri ya maguta guku bururi-ini kuria oho turakorirwo tukiona maabitha atatu magitiga wira aria makuruhanite no horo wigi ungumania kana thuguri ya maguta na njira itagiriire guku bururi-ini. Wajua, before Wamunyoro is allowed to bring this country down, that's why I'm telling the DCI, make good some of your statements. Arrest this gentleman. Sisi tuko tayari. Arrest him. Kwani atatufanya nini? Yes, iko watu yake kidogo fanatic watapiga kelele mahali hapa na pale. So what? If we continue to exercise restraint, they look at restraint as cowardice. So it is important for us now to demonstrate our sense of courage as a nation. So wewe ndugu yangu Amin, wale watu wako katika upelelezi, the IG Kanja, it's time to act on this gentleman before it's too late, because he has consistently tried to evoke emotions in this country to precipitate hatred and violence. Today, so suddenly, this gentleman Ndindi has become an expert on everything. He won't, he tells us how the fuel prices will not go down, will not go up. Everywhere in the world, the fuel prices are going up. The reason the fuel prices in Kenya are stable is because of the G2D. This is a quack who some of you have confidence because of some ethnic machinations of their unparalleled intelligence, because they are consistently attacking this government, and therefore for you, some of you, that is music to your ears. So you tend to embrace the falsities on the basis that they tend to satisfy or quench your thirst for malice and falsities. We have enough storage to store product, and there is no panic in the market. And those individuals who went outside the system that is there, they tried to circumvent it. They did it on their own. There was no instruction from the body know this, and the other staff didn't know. So let them carry their own cross. Let the staff of KPC or others fear of anything. If you are clean, you'll be clean. But if your hands are dirty, the government will go for you. Na kuo kungi ni ati oriri ithurano nene cia gibururi ithiete na mbere na gukorwo igikuhiriria. Riu nao mbeu njithi kuma kaunti-ini ya Busia ni moritio makorwo mari muharine wa mbere hari gukorwo makioya kura. Ni gukorwo ni ati gutire mundu ugakorwo agithurana atari na kura. Mugambo uyu ukite oriri mbeu njithi othe nao mathite na mbere na korwo makiuga ati niko kadi na tukehoka uyo na mwiroreri wa Kiheo TV we ni woete kura. Mambo ya zoning hatuungi mkono kamwe kabisa, kwa sababu kama chama tuko na structures yetu na tuko na aspirants ambao wameonyesha nia ya kusimama na chama tawala UDA. So kwa hivyo tutasema kwamba hii ni demokrasia, kila chama iweze kupewa nafasi ya kufanya nini, ya kuweka candidates, kutetea ama kungangania hizi vita ambazo ziko. Now we are going to field all the candidates from the MCA to MP, woman rep, governor, and of course our president. We are seeking for his 2 term. Ningependa kuhimiza vijana sana na kusisitiza kwamba wakati kila kijana ambaye ako na kitambulisho aende chukue kadi ya register. Hii ni wakati tuko katika kipindi cha niko kadi, sisi watu kadhe cards ili tupate kuwa wapiga kura kubadilisha taifa letu. Kuna mambo mengi sana yanatugoja kama vijana, na hata hizi nyafasa ambazo zinajitokeza chaguzi, naomba vijana wa apply zote, waingie kuanzia MCA, apply tu, waingie women rep, MPs, wajitokeze pasipo kuangalia kabila, kuangalia hali ya mapato na hali yote.
ili tupate kufanya maamuzi ambayo utabadilisha taifa letu mwaka ujao ikifika wakati kupiga kura. Wamama ninawaomba sana, nyinyi ndio mnalinda nchi yetu. Muhakikishe ya kwamba mmechukua kadi za kura na muende na watoto. Unajua mama akitoka anatoka na mtoto. Hakikisha toka na mtoto mwenye amejiregister na pia yeye aenda akuwe registered. Wanawake na waomba mujitokeze na muhakikishe ya kwamba muna register kama aspirants, sababu hawa wanaume sisi tukifanya nini tukisimama na wao tutangangana na tuhakikisha ya kwamba tumepata. Sisi kama viongozi wa county na sub county zote hapa Busia na wards zote 35 hapa Busia tunasema kwamba we are united as an office of the ruling party UDA, and we are ready now to support all our candidates ambao wanakuja kwa chama, and we are fostering on registration of the new members na registration of voters ambao tunaenda village to village to ensure that vijana wetu wote wanashika kura, with a total of over 15,000 elected party officials. Na kuma kauntini ya Busia reketo hiuke ginyagia kuria kirimaini kia Mount Elgon. Alijire mwe ya gutura mieke ya mawira kuri beo jethe. Riu family kana ikundi ciage family mwena wa Mount Elgon kauntini ya Bungoma riu niciambikite mufango wa urimi kurigana na muikaririgite wa gibũrũri Henry Kisasati. Athite na mbere na gukorwa kiugate muoroto wao ni gutigirira ati beo jethe matinakorwo magikuruhania na maundu maria matagirire no ide magathi na mbere no korwo makinyita itemi hari uhoro bigie urimi uri urakorwo gitura mieke ya mawira, especially Bungoma. Na tujiandikishe kwa wingi na tukue na kura mingi. Hiyo itatupea nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanaofaa, nikiwemo mmoja wao. Najua mtanichagua na kupitia kwenu. Hiyo ni ombi, naomba watoto wetu wakuwe nayo. Jambo la pili, niombe tuwe na amani, tushikane kama clan. Nimekuja nyumbani kwa sababu ningependa kuomba maombi kutoka kwa clan yangu, clan ya mama yangu ambao ni Wakiabi. Na ndio nimesema sasa wenye wamesoma kama sisi wakuja waambie vijana kunaenda namna gani ndio uweze kukaa namna gani. Sasa hiyo ndio purpose of this. We also highlighting the agricultural sector. Here in Cheskeki we have a problem. Kahawa iko na shida kwa sababu wakulima hawajapata mafunzo ya kutosha. Na ndio nimeona hapa tuko na experts. Na hawa ndio wanafunza sasa. Kuna wale wanajua hawajui sheria, sisi ni wanasheria. Tunataka kufunza vijana wetu. Tusiwache tu kwa hanging, tuwafunze kitu. That's empowerment means a lot. Kama najua sheria, kwa nini nisifunze mtu ajue sheria? Kwa nini kama najua hivi, kwa nini nisifunze mwenzangu ajue hivi? And that's how we are coming up. And I also want to make sure that I want this place to be developed. Tusirudi tu nyuma vijana kama vile tulikuwa umaskini. Pana tuna kitengo ya culture ambayo inahusikana na history yetu ya ukoo. Tuko na kitengo cha ukulima ambao wa kupata pesa. Tunasisitiza saa hizi sana kulima kahawa, avocado na mumea ambao unatuletea pesa. Sasa tumetengeneza kamati. Tuko na section ya mambo yetu ya pesa tunatunza namna gani. Na thutha wa kwamukira riboti iyo turi na Lorina Wamboi turamba gwikiriro hanini ni turacokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege ta tengera kuria gwa Kimuma Engineering System umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials
razor wire cia green na cia silver nĩ makoragwo na access control system iria cia kũhinya fingerprint ũgĩtonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na nĩ makoragwo nginya na ihingo automatic kũhinya remote ũguo wĩra nĩ mũingĩ twa gũtinda kũng'ang'ana na ngeti. Nĩ mahetwo ngerenwa nyingĩ mũno. Nduka ciao ciĩ kũrĩa Nairobi CBD macemanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani nĩ harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitĩra wĩra waku na CCTV cameras kuma Kemuma Engineering System. Twaririe Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira ũmemerekia mũthuranĩre o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya thaa 10. Ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩgoco. Wagacoke nĩ tũrathane na wadatha ndigũthĩnjĩra. Nĩ nduku inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka mũikare mũraihanĩrĩirie. Hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag mũthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ mũcani ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo mũthenya wa Wednesday ni hashtag kĩũndũ mwanya oyatia. Twagũtarĩria maũndũ ũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika. Nĩ ũĩ rũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Ramithi nĩ matene. Hashtag matene yani matu. Maũndũ marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania nĩguo ndũkariganĩrwo nĩmo. Tikaguiga bita nĩkĩwaria nĩtũitwa nyoni tataika nyone nĩ gwĩceka. Tabarĩra ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kĩheo TV. Ũgĩterevoni waku ũtagũtiga kanda ya iheo kĩhĩri MC Kĩheji wa Gĩtawa.
andu wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Roysambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM, kana utuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ugikorwo na woni wigie tabarira citu ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@keheotv.co.ke. Ugikorwo na woni wigie tabarira citu ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@keheotv.co.ke. Kiumia kigima gikoragwo na mihango kiodorita uguo onaguo nitumenyete na nikio tabarira ya kuinikiriria yongereirwo wathi mweru niguo tuguteithia gutiriha wikendi na thitairu. O muthenya wa Jumamothi ni gwikira twaraba niguo wirekererie wige mathitire thithi tukaina karithi gakongoya. Atiriri waigwa ni kuongerera wathi ni atiriu kwambiriria thaa 2 cia utuku tukagia na mweke wa guthathaiya Ngai imwe kwa imwe thaa 3 kinyagia thaa 4 tugakurehera ma DJ matiganite magagutukaniria nyimbo iria mwaki na kukuma thaa 4 tukaina mithu ikarega ndare aini aria ng'u a nyimbo cia kugoca Ngai makaina imwe kwa imwe kinyagia thaa 6 utuku gatagati. Mwago mutheri ungigitigithia atia ni kuinikiriria na MC Kiheheji wa Gitawa. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Naam, karibu nitwacokereria hari ikireka ria keri na ria muthia. Makiria ma family magana meri kuma mwena wa Kabarweng guku ni kaunti-ini ya Nandi riu ni thite na mbere no kuigunikite no teithio wa mabati. Uteithio uyu umite kuri ikundi cia andu a wendi mwega iria ciruteire mahinda-ini ma Pasaka. Kuririkana ati family ici iria nyingi wacio iri na twana maita maingĩ ni marikoragwo ikigumirwo ni mbura nene o ũndũ ũmwe na heho, no kwa ihinda rĩrĩ iri na gĩtũmi gĩa gũkenerera. Mvua inanyesha vitabu kupiga mpaka ungoje iishe ndio uende kwa mego tena, na niko watoto wanataka kusoma na hata kusoma hiyo pesa ni ngumu kupata, na mvua ilikuwa inaninyesha sana. Nikipata mabati hivyo nashukuru mheshimiwa, watoto watasoma na tarajia wafanye vizuri na nashukuru sana. Mimi kama mzazi niko na watoto, niko na mzee, lakini nimekuwa na shida. Kwanza mwezi wa pili na watatu nimekuwa na shida kubwa sana wakati wa mvua. Nyumba imeisha mabati, sikuwa na la kufanya. Nyasi sahi haipatikani kwa rahisi. Watu wameshalima mashamba imeanza kupotea. Hata sahi ni ngumu kupata. Ni ngumu kabisa. Hata uende utembee paka Gorgor ndio unaweza kupata tena hii nyasi. Baki imepotea kabisa.
Inatoa. Sinaona iko ng'ombe yangu hapa, hata wametoa, walikuwa wamefunga hapo. Inavuta inakula. Baki hakuna chakula ya tena kwa yeye tena. Leo tumehita familia ambao hawajiwezi kuweza kuwakabidhi mabati ya kujenga nyumba. Kilichofanya tusaidia hawa ni tuliangalia. Tulikuwa tunasaidia wanafunzi, tunawanunulia vitabu wakienda shuleni. Lakini wanafunzi wenyewe wakirudi nyumbani, mvua ikinyesha usiku, mvua inanyeshea mpaka vitabu. Alafu wanafunzi pia hawezi kuenda shuleni. Sasa tukakuwa tunafanya zero sum game. Unasaidia wanafunzi kuwanunulia vitabu, wenyewe wakirudi nyumbani mvua inawanyeshea. Sasa tukaona kama mheshimiwa, watu ambao walinichagua, mvua inawanyeshea kwa manyumba zao, hawana makao mazuri ya kuishi. Tukaona wacha tupange tuweze kuwasaidia. Na tukimulika spoti ni kuona ati sekta ya ugendi ikoragwo iri imwe ya munyiginyigi guku bururi-ini kinyita itemi hari uhoro wigi ukuria ndumwe na economy. Ruthukuru wa ngathi ya iguru wa Masai Mara ni wambikite mahenya ma mwanya ma kugacirithia ugendi, na kuringana na Vice Chancellor wa University Professor Penina Alo Obudho oigite ati muoroto wao ni gutigirira ati oho no makorwo magikuria iheo. Nimeshiriki hizi mbio za Masai Mara University Run. Nimeshiriki kitengo cha kilomita 6 na muda wangu bora umekuwa dakika 21, muda ambao natamani kwamba katika siku zijazo nitashiriki michezo zijazo na nitafanya mazoezi zaidi ili nirejee, manake miaka 10 zilizopita nilikuwa nashiriki mbio hizo na nilikuwa nafanya vizuri sana. Sababu kuu ambayo tuko hapa leo ni kwa sababu tumekuja kama miongoni mwa wafadhili wa event hii ya leo ambayo ni Masai Mara Run, na tumefurahi kuwa part of the team. Kama Medication Hospital tunahusika sana katika hali ya kusupport michezo na youths katika events zao. That's why leo tumeona ni vyema pia na sisi tuweze kuhusika vilivyo katika sherehe hii ya leo na katika event hii ya leo. We are privileged. I don't know any other university that is strategically located in Kenya apart from Masai Mara University. And why do I say that? I say that because we are surrounded by natural resources that are rivaled nowhere else in this nation. One, Mau Forest. We are the only university that is located near Mau Forest. Two, Mara Game Reserve. We are the only university that is located near an internationally renowned game reserve. Today we have come here to partner with Masai Mara University as one of the sponsors in actually this conservation of natural resources, tourism, to make sure that we sustain these natural resources. Na ripoti yo igie bitika cia mahenya niyo kuregutekirira gaturumo ka mohoro maretuma na thaa mugwanja hari thaa mugwanja na ndeka 27 ngatho cia mwanya kuri timu yothe ya kuregitigirira ati mohoro maya ni magukinyira na njira yo igwete Juma wikano irituma na memereke na njira ya cieko etagwo Lorina Wamboi jetagwo Francis Wairura. Good afternoon. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Hey, hey.
kĩgima gĩkoragwo na mĩhang'o kĩondorita ũguo onaguo nĩ tũmenyete na nĩkĩo tabarĩra ya kũinĩkĩrĩria yongereirwo wathi mwerũ nĩguo tũgũteithia gũtiriha wikendi na thitairũ o mũthenya wa Jumamothi nĩ gwĩkĩra twaraba nĩguo wĩrekererie wĩige mathitire thithĩ tũkaina karĩ thĩ gakongoya atĩrĩrĩ waigua nĩ kuongerera wathi nĩ atĩ rĩu kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ tũkagĩa na mweke wa gũthathaiya Ngai ĩmwe kwa ĩmwe thaa 3 kinyagia thaa 4 tũgakũrehera ma DJ matiganĩte magagũtukanĩria nyĩmbo iria mwaki na kuma thaa 4 tũkaina mĩthũ ĩkarega ndare aini arĩa ng'ũ a nyĩmbo cia kũgoca Ngai makaina ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia thaa 6 ũtukũ gatagatĩ mwago mũtheri ũngĩgĩtigithia atĩa nĩ kũinĩkĩrĩria na MC Kĩhehenji wa Gĩtawa. Ewe nĩ wenderera we kawĩra kau gaku o investiire mĩaka ĩyo yothe rĩ ũmũthĩ ũyũ ngoma angĩarĩria tũrĩ anĩme moke magũkua indo ciaku ũngĩka atĩa kana ũngĩambĩrĩria kũmacaria na mĩguĩ ta njege ta teng'era kũrĩa gwa Kimuma Engineering System ũmere makuonia CCTV cia kamera ciraiganĩrĩra mũhuko waku. Oho nĩ makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Nĩ makoragwo na access control system iria cia kũhinya fingerprint ũgĩtonya, intruder alarm system na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na nĩ makoragwo nginya na ihingo automatic kũhinya ũkarimoti o ũguo wĩra nĩ mũingĩ twaga gũtinda kũng'ang'ana na ngeti. Nĩ mahetwo ngerenwa nyingĩ mũno. Nduka ciao ciĩ kũrĩa Nairobi CBD macemanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Nduka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Nduka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kũrĩa Kasarani nĩ harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani Police Station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793